tangan, pegang ketiaknya, pegang kepala, ambil, belum, ambil gigi, ambil, rebut, belum, rebut celana. Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pegang kepala. Rebut. Belum. Tarik. Siapa yang pegang kan berarti dia kalah. Rebut peci. Rebut. Belum. Kalau udah dapat kan angkat terus. Rebut hidung. Oke. Rebut lantai. Rebut botol minum. Oke. Kepala. Usah berkata, pegang hidung, pegang lantai, pegang kaki, ambil jilbab, ambil tikar, pegang tulang belakang, rebut botol minum. Kepala, pegang mulut, pegang kaki, pegang pipi, pegang hidung, pegang mulut, pegang gigi. Salah. Pegang kaki, pegang kaki, pegang kaki, pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut, pegang mulut. Baca doa untuk orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Artinya, ya Allah, amin. Sifat Nabi. Sifat Nabi ada 4. Siddiq artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Aman. Fatonah artinya Oke, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Allahu lana
tahu ana alaini wa atora nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal salam saja ya. Wa kulli Duduk. Belum. Oke. Yang rapi ya. Situ aja. Oke, bagus. Yang rapi, tidak ada tolak-tolak. Oke, nak soleh.